nkwanhyia bi ho a na anodin unexpected death bi na ato nkwanhyia bi a waninda wasole fi ukete so abo edo Nyankopon pai se won mo ho ban na onhwe wadi fi ni wafi bem a ho masem eye kumasi KNUST abayua kama so no a ne laptop odi sua de na me se ho atochema asai enti wo pia bontin e de akọ eye repair wona wakọ repair ekwan so no trotro driver bi e de ne kai akosampama abayua fe wo hwe nanim a nanim de ja ne maame e bon ho ka e wo school ne mo ne maame enya degree anase ne maame anko ne graduation ne mo arhosem ne se ni fun e na ye di hia ne maame yenko kumase nkohwe nia esi wo speeder na cars ni minu e de e wo kwan so no na speed no anu odi ni pa je ko ba se omu minu ko hia na se center bus na ya fa ho a o ko hia ho na grace no na se obi mu bienu obo breaker ana so omu bienu a se bi betimi aso ebe ne nyonko ene na so e ma omu yendu ko si ni a minu kasa bwaje nipa miensa to mu a aje kro man kan moto na mo se do na fi so nipa no emu 20 die e do makopie mu obi ne ba trauma hospital a doctor for jiro so e show mo na nyina mu no fire service for bo mo modern e be pie mu e bo ho a na mo hwa aboa amakwan ni mada wona fi so moja na aso ne gu kwan mu no mo de mu nsuo no pepa kwan mu se de be ya moja stings enya kwan so na say ne so enkoye to ne nkofa ko nchafo from na ye ne fire service for din komono ana DO2 Frederick Edupoku ono ene ye minister fire commander ni din komono che se sa kwan so de abre ko di gonye de ade nkwanchia no se ye ne driver fo nkasa na man to obo a ebe ko so asisa so de futu ma driver fo nyina se omu fa wini ba kwantin fo no so ana so mu ko keep course ana so ko ta ko in Africa so na kwa ta wo che ko no keep kakra wo eti uduru a so to bo ase se de be ya onkoye wrong for overtaking bi na nkonam so emma ndi padodo na nkotwa na mo nse do eti we pie mo ase dia npa mensa omo ewu kana na ma mu 20 so e prepare mo dia ido mo kopie we betra mo so adota for sure Orisha se uhwe mfonyina ye hwe no Facebook ha na uhwe eye the extent of eye kai say ya asibi asai pa dia na tim se cars no mienu nya na America e wo mu papa cars pa usha formula Facebook no sina mo hwe engine 96.1 Kumasi oba cars na siso no so bi ka te say eye car na anope ya eye adwuma wan hwe ya obedi na chini yesan se ne car no asibi amoamoa cars no SBS se wan hwe ba cars condemn for ene do mo hama na brobro so ama cars na car ayesi ya be de na enipa tima sebi onwu eti sa enipa miensen a omo efrumu yi wo se fa na do mumu na kwagu no mo so mu na kwesemu wini ba trauma omo mogo na do mo akose ena mo plan so wini ba trauma hospital omo so e dia ya hwe sa enipa miensen omo wu ye betima hu car no emudi ahia omo ewufrimu. Yes, and premiums are not one of them. I don't know. Now, idea or more a Hyundai Grace anymore. No moon and no more or more 12 and so share impact now. Center pass no overtaking or no, yeah. Now, they are mistake calculation. Nothing I say, car never anymore. Commit me a fast a car and it is speed and all the banana thing. And I have Hyundai Grace no speed on all the banana so beyond by any quite the name on so deba. And see impact now, cars no, a cushion and I know the yen and so. And my nipa no timi pra nipa mensa timi to na mo e won se do a nipa du no so timi prepare ano di pa o hwe ne ebi na ebubu ebi na no o sha ye firi mu like areho hey ore sheba asampa na didi agrosa no akwahia no odin pa o se ohwe cars mi no esi ho ya te se mi hu se na mi si bi enfre cars we de se enya ye biem ni so mo de ma condemn for because se na cars na SBA se no me nyi ni pa se cars we esi we betimi aye biem eti sa enipa mi no ode hia ode waso teto fo tietiem no o ma hu amabusuafo ana so mo krampo na obi ho ana se mo wo ma ana se bibisa ese me no ka se nya de nipa mi sana ma to na mo ntie do mo identification card na sa de biya sho mo wa ebeti ma chese ko dwana ko siya na ama ana atwana no mo e won se do nti I think unless probably bi nipa ne kono kra na bu ni bi se me ko minivan na me ko keep coast aba ana on ba ye nti ye mo be nya se obu se ni bi kra so ko be bi aba obeti ma hwe de se ko na kwaje is we say so ye futu de man ye man chene ma ba nyina pempi no ye tukwa ye nkra
pepi no to kwan on kan because utu kwan na wan kan bi se kusi ya be dey fa say abusafo betimi trace na say no kiti hu say o kan wan say on kan but then what to kwan kran na nam kwan so na o kra abusafo obviously they will call and check up on you hu say e bia the assembly team what could just be the next time mo follow up sababu he say o kan mo a say bi o mo plan ho a o mo timi wan say kan mo a say bi mo to na mo say so mo timi Jese odehye maboto kra akwanhyana no odin yenya o na di akire yenim say de ya empanifo di akire a apostle abam fire service for abam die wo ma mo afrom na de ya o mabusuafo no o matimi ahu wo mo na o ma ba befa emu no ana say de wo som ye wo ho bia no ma aya na trotro drivers for ni moto okades for no esrem a ya mo hwe ni yi kakra ma ye na ye nkwa no so ehun hia kakra makra